Be litin Acholi tin nino dwe apa ya bongwen medwe me apa ma ali bario ki piera rio wi adek man la tingu ma wa Francis Moro ma ki gumpa kwariwa wa beru la tela ilo bachuli kan itela duju ma pat ko betini tela me gikimati ye era ye tekwaro Acholi ikara ni eneni ma Acholi ti i pego ba liet pego ba pek jalo tibutoli ngati mo ki ken o katiki kode kit matibu telo kede antin amita katiki bako doga lo ba choli lo paluo kit manero duju atika timone Acholi waro winyu la wo bila maukok bila patuan mokok bila pautim bosmik matika auto telemete ikom lok mengom ma ko betini balaru ti ye wa winyu bene bila pa docteur dongoto ma tika kotone maluo telemete ya Acholi ka bila kok makigo telemete ti lokeni lok ma pektie bila ka jora ti koko ningo bila pa bot me gutim ki bila pa honorable dongoto tika wachone ni o litira Acholi ko betini kitika chero ka ruate ki la dir lobo malupe ki ya lok mengom ma deadline ne dong ti diri ko gitika wacho ni team ti ario matika chero ka ruate ki la dir lobo team me achiel la dit chikamoi winjoro ene tika telo wigi me chero ka ruate ki la dir lobo be lok mengom achiel di team me ario ene team pano chat ngom mai no Acholi magem tika wot ki jero salim chale muru timme ario majore tika goro duru gi ye ne Acholi peunin lok tie matika time lo Acholi wanu foyo te tira Acholi weng ma yit ki wogo ko betini be winyu gira ngo matika time ingo Acholi wanu mil bu foj o foyo bene te tira Acholi ma ko betini gin gu jaru kogi me lok chalo boss me gutin chalo honorable dongato chalo kedi kristogi kijobo kene weng magenti wo tim gi mati Uganda kan atamoni un ma dier ku pilo Acholi rien Acholi ko be pokla yario na yario adek bene Acholi man ko be di chawani dungi magem dong ko be di chare tiwu a ke kom gi dong luo genti ka beri dukan gi genti ka beri dogu tel gi gin magenti ka timu mere genti ka ko ki wang yiru peni gen peti ka par pa ba ya Acholi gen ti ka par ento luoru eni we gen be logo Acholi na mario era Acholi magin ti i gamenne muni ya Acholi matika winyu ma liet bene ento pe luoru gen pero mo wacho ko nya Acholi i pero ba tieni kedo Acholi na madep ene Acholi ma chala ko be di chawani kindiga kin paru kaka chal honorable mawagi ki jomo kene ni weng magem dong tika lokke mara ya Acholi ko betini adek group adek mati ilo Acholi ti dong wun maul wun ye uleg bene gum pe obi ka wacho neni o mir wa neru neno to ki ko mawagi gin magilogo de pen wun we ngi wa dani gin matika timelo Acholi gin marach monu daro we ngeyo dong ko gona tipilo kango an machalo mawa ko pa joari wa mogu kel wogoni pautim bosmi gen ke honorable dongoto iloko wot bako bidu windolo tika telo wi litina Acholi ni me chero ni ana gama yeni ngo machalo la tela kita wajani ana be la tela ten lokani dano mariet dano ma ngurego ena ye deno gin manyim kan wak lubu kore wati lak lubu kore manyuri nenu na ma arabi nenu ni eneni nenu na gira machalo la tela donc neno tikin man neno na ka lok enutia da ni ki keru chief justice windolo me tele wi group be achiel magem tika bako wangolo pa Acholi ento group be ari odori lu chat ngom jeru cheri tika wot kede ti gimau time windolo o itiu lok o butiu lok pien gimau era bo chero ka lok neni jo ma gina bo lubu korno ger bo ti gonyo new chinoni
Acholi bi neno en mati chalo ikin joma petika konya Acholi endo tika ne Acholi pien non koko okoko ma acheli atama honorable chief justice win dolo winya be koko ma acheli do ko kokeo ni joma yini yergi pegin du chondo apaka mun ko mo koke pien an pe alo gin ma adare peke koko ni kokeo e joma yini yergi ni wen pole pedi wen pole gin ko bedi chamani pelu chondo apaka donc Acholi ka yini nen ni loga da groupe tiario ngoma o itime gin mo itime groupe pa window gi diri no gero bologo loko mabe ni miri pa Acholi en pe ko mati ya Acholi en baler ko bedi tie kit man la dirlo wan bene mo biru ni Acholi miri ki tie ni nyanko le ber ko groupe me ario mo bulu ko window mala tel wi gi jeno salim chale groupe eneni ini lo mo biya ko gina gena bo cerga wati la dirlo ni la dirlo wan wa o ngoma tilo ba Acholi wandu bubu ayi wacharo piti loke en mine ne en lu para larbo la dirlo bu lok ma tieri ni lok ngom mi wandu palare wacharo ngom mine ne en jo atiaka malu la dirlo bu ngom may ya tiake yukiri wana jo wacharo mine ne en wapeki lok mo Acholi mana ye an bachal na tela ginma romoti me en inno ginma romoti me en inno ikom delegation ario mako bedi chawani tiga chero ke lokom ngo ma Acholi donc luor pa wan tiga kwene luor na mako bedi ana koko kama lenko ra en Acholi wunyi mabe Acholi lu ne gang wu era yino kwam ya lu ne gang wu era yino kwam bien lu kwam o miero bedi wan makwiri me kiru lok kita anati akiru neni kalu kwan peluoro makum jingeyu jeme woli weng gin lingo ci gin doglu ne gang ci ko bedi chawani atamani ko mira arabe ko ko no ni ne paja Acholi ene lu kwan era ngagi lu kwan jo magin wajo ni gin they are the elite gina ye itiki ngit badit kay nen elite kono ile ba Acholi ti elite emeritus elite madong gen ko bedini guddi yu tiki roma pat guddi gugam elite emeritus bagri ya kadida tichalo retire judge okelo galdino tema chalo professor pen mogi tema chalo ambassador dr laro tunu tema chalo okelo kijo moken wen mulu riego ma wano keto gini elite emeritus lu riego mokene magin waje gini kwano mako bedini gentie mo wanu ngeyo ngat bateli wilu riego wen ko bedi yilo ba Acholi era jo wen dolo ki position ne ba entire ka chir ki judges bu kene magitie le tira Acholi now wolu riego ginne enene ma joma ming magiem petiki ngechi enene magiem tika neno neni ni delegation ma wonu bo chero ne enene delegation ne enene pelu magulu ka Acholi wun pe utika neno ne wun pe tika nene delegation ma wonu achiel yin chief justice tika tele wiyeni ki ma tika le bukuri ni le eroni o ikelu goro kilok me balalo atamoni an ni odujo ka wajan alok tin aramiro lokikom de elite ni gem lu ne pajo Acholi ni odujo aramiro lokila bol aramiro ko nyala tela chiel mai lo Acholi kan maki war mo kapiet pere ngaro window wile Acholi fut pere putura Acholi pe amiro lokikom gi pien am ki kumani mabiri lo Acholi ticha ma kwet ticha ko be ticha wani be kwet enwe ko be aduga tia kwetu tibu mete kwara Acholi ni moro tibu ni uberu ni ikarma an ati church chanu hitum leiti la tele madit ana bir ki kwet ikum lu diru matel church of Uganda ina ye ko bidini ana mero bulula bonne ni kom lok ma rakati ke ni lu ne paja Acholi ko ke kom lu riamo amir bulula bola chi mamongo lokani ikarma peko ti kit gum diocese ujwan macha daishan bishop tiki peko ma dit ina ya ana bir ki miri mi chero ka ngeiru ngoma an machalo mawa Francis won kom ma dit palu Kristayo matilo Acholi aromu konyo ne ki diocese de wet lokki conflict ni ko giri era ye no ati mo kweti kom bishop mak beka choda maka pere puti ka choke ki wala Acholi ka choke put pere
Ati mo kwete ko chola. Kwet ka yin betimo mi yitim ni chake ki kita ngati mo do kere. Ano ni uchola. Kagane kiloni pobira. Pane yuko chola kiloni pobira. Ano ni uchola minne ma nyaju pobura ni kinyumi ichodan. Ento nyaju pobira ni uberu ki kekom. Litino weng mo nyalo to. Uwego yugangi guduko enchen. Uchola duko ki magi kero mam mien biru ki mien in 1939 woro ki tiene no dum dar madit. Pobura ka wunyi pobura le inu ni mati magin go aki chudan go gangu donyo. Mukene go chero ipadibe. Jo magin wongi ni mari kuno mulu pobura. Mukene magu chero go ngol chero wit nail magin wongi ni mbura ni inu ni mo ma go aki ki chudan. Jo mukene mo dong gendo chero be te god mar pay. God mala kilo God mala pene. Now ngo motime uchola don macha latin pobira I marupe kagi guber ka tere tiene ngangwan kaga panu panene gen kwano beru pege kaga pu chola gi gucha ko maru ngom panu pobira koru chake ikin kaga pu chola ki kaga pa lu panene in 1968 court lawyer joni court lawyer kaga pu chola way 82 court lawyer gi ngat ba uchung ki gango chola gi emma dum chalo donye dini dong pero dong keme ki court ento tingi kagane pobira luchima eni no ti won kom mat me court batika chungi kaga yore ikara mato to butime ni ngamo ke to butime kin pobira ki pobura ikara I William Paluchima jo bagem no tie o chola a mar bacharo bishop wanyo ni wun kaga na pobira ngom wa chaka ki te god baru peyu waka igini wing to dikata kan wing ngom wa wun jo ma utika tu ki kaga wani ubi nero wun pobira peyu tugi loko chola do kelu ngom to mo time dana bidu to ki golo wang daru ni wang nga mo timo the helit ikarama pero me daisit bikit gu nga mo kelu pero ma udwang naga ne ko dwang nga mo kelu u chola bishu bu chola ma chuli wora di de utega uchola uyer wanga tamir ku lega kareo ikarma aso bishu ku kwero wada bi luenyo kiri waito luenyo kumine delet bishop Benjamin Ojwa waito benada but actually wora ka uchola futpe window lueni dar ma di futpe docteur Naratu lueni futpe ngata actually pio pom kon ginge yo weng ni la ne actually mana ita dem atamone anako kere kumun helit piem grubar yor ngina ngo we katia ko grubar yo ma kubidini tika chero kilok mengo me ya chuli ni o ikelu ka chuli pero wabidu nono atamoni achuli munu kimma wa nero amu ikumbisho kainem ibini I daiset me northern Uganda ma anatika telo pero ma I daiset me northern Uganda ngamu kilo ma part ki elite pero ma I daiset me northern Uganda ne we ikarma bisho unono unono timu ginachiel ma uchola timu era yime kilo ngat mamiero lega kare manu kristayo peniro loko kilo ngo o kilo mone ma dit unono nga ikarma ma chulitika chatiki gimba ero timu ni o pago tim nyankoli don gwaru pago doktugi the helit aniro duju Paramita look piachuli bala bonne pere look ma ngatimo petwer wachune pien dar loro to ento tibu wa mo kato gi tira borni wajani kai timo bal tim wa kija do wun na rio wun bishu bari ma ko bedana do nyinguni ne yuni achuri tiki kiniga ki kumu ukwa kija ma pia lo ba lu ukwa kija bora chuli chuli tipo kija tidwo ke toy ikinu donc kayini ne conflict resolution kit ma ka perotier maliti no wani ko be wani gien ka perotier gina yeyere dang ma mo tie ko pero in the conflict management ada ko walu ni ko conflict steps in the conflict
resolution step na che ena ye confident building jo ma gin ma u chiga moi o mirgo yegi mi chero ka ruate ke president ilo kom ngama chuli o mira jo ma mira chuli yu bit ki confident kom gi step na mario in the conflict resolution the problem identification problem identification anywhere ko bi chawani jo ma chiga moi u yero gini jo ma tigi part and partially in this conflict ilo bengom step number dek i conflict resolution the truth telling now ada ubiri chawa no honorable siga moi truth telling step number ni enini lok manguru loko un group banyi bi ter yi bi loko wembe mago wangoro ka chule wen truth telling do na marior ka ko wajane a waro bino ki truth telling lok mau siga moi wajo ki jone lok gopa waro yi charo ngom ke manene awoche woni lupa bo du bobo lupa laro du atiago du amoro truth telling the deal bo wajo o achuli kalu ngwen step na ngwen binu gin makilo ni reparation era ingo reparation binu ka chudu wajo ni timakija tiendo kana chulu je bando reparation no binu chuli remedies maya gikede no binu mato fut maniro du lu kwan tika yele wi wa nyar wa kan achuli lu kwan magin wajini gene yelo lu ba chuli ni magene yelo be lu ba chula da e kar manu ba mi ni gini step mi biti ko perikin daro ka ki chako ko ko chaki step na machil ki chako ki step na magiki ena yi mato pu chuli anata mo na kogi mana yi ko na iko munu kwan mana yi ko na ko munu kwan lo que eni mau ka chokar yore en mau ku bedini unu tero ne achulu do budugi chingi noro kiru kene diri wini another extensions of executive order kado wini no lepe nu karde another extension of executive order wa o tibuka do tika loke mawa ka unu do wini ku another extension of executive order do yitu boko neni mando ko yibiru chalo peroma ubaga choli badongi tamoni luen lo moy ken malonyo beriye o mier ki compensating jore ento lime compensation way lime no kwa area malach badong ino daga lo beriye ni pero gati gin manene ko bida waja kanyina ma angwen reparation timme wulu tela chuli ni ka wun yang wunu ria da ngomu we reparation poti melo bachuli wunu tamoni wanne en ma mingi en ni manu kingang ma wan gin po wange yuki na no jemi we achuli mara tamoni era ya tamoni akoko gera koko na en jo kamaro